Pero, mi amor, Bro, you No, me that talk to yo this te llamo cualquiera. referral woman. En un segundo. this guy, I don't know him. You know this guy from social media. Where you know from? Social media? What Tenemos social uno. media? Huh? Pues la cosa ya te hablo. What social media you know him from? From all over Instagram, Facebook. No, This guy? Yeah, this guy is a big joker. No, he's asking something about camera. Hmm? He's asking something about camera. I don't know what he's asking. The guy here for No, ask him what you're asking him about un camera. cámara para fotito. Photography. Bro, this one is Jamaican, brother. Who is Jamaican? This one. This one is not no Jamaican. Jamaican? Cubano. Oh, Cuban? Cuba. Oh. Pero Bro, tengo this mucho man ahí. looks so familiar, bro. Es que yo tu fotógrafo. Yeah. Sí. Entonces yo estoy buscando un cámara para. You wanna take photos? Sí. Okay. Es así como para un boda. Wayne, Wedding? like Wedding photography? wait, right here for you. So, Oh, wedding. Yeah. D. Wedding. de así Yeah. for Wedding photography, yeah. sí, para el próximo mes. How much? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? You know I want Oh, to yeah. How much do you take wedding photos? ¿Habla español? That's No, what not I'm really, yeah, not really. Un poquito. Un poquito, yeah. Está bien, entiendo. Está bien. Yeah, so, ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo. So, entonces. Sí, Instagram? Instagram. Instagram. ¿O tiene Instagram? Está bien. Qué bueno, brother. Pero, dame un segundo. Dame, hermano, porque es en Siri, pero no tiene. Oh, so I want you to take picture of him? That's what I say. Hey, bro, this man must have a tweet. Yeah. Yeah? Para rentarla, ¿no? O Airbnb, whatever comes along marketplace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, como no tuve ningún cliente, y yo estaba haciendo el business. Él tiene dos clientes para. Oh, Bueno, dos clientes. ¿Me entiendes? Cliente. cliente. Sí. Two clients? Sí, tiene dos clientes para un boda. Oh, so you got two clients for a wedding. Okay. Sí, so, And entonces, inside an Airbnb? sí, para un stay un Airbnb for come here for the wedding. Okay. Sí. Alright. This is my Instagram. Pero cuánto dinero para So it starts at, depends. Is it a big one? Like grande or pequeña? habla español? No, that's what I'm Oh, calling. grande wedding or Muy grande. Muy grande. Sí, como so it starts 200 personas, 200 personas. 220? 200. Oh, 200 persons. Sí, 200 personas, sí. Muy Oh. grande. Okay, so let me show you. Go on Instagram. Instagram, Yeah, ya. right here. Esto es lo mismo. But this one ain't client then? Yeah, he buy a car from us before, and then he was talking about photography, so that's why I was. You're the only person that I buy car here. This guy. Oh very yeah, good. yeah. This I guy got you. here is very good for buying car here. Bueno. You Instagram good? Yeah. For photos? Yeah. Oh, very good. You eso todo muy Yeah. bueno. So you have like getting ready. ¿Cómo se llama? Gariteri. Ready. Como. Before like this. Así, para acá, ropa, Yeah, ropa también, yeah. entiendo. So that, and then you have the ceremony. Está bien. Pero tú hablas español, you gonna handle some with people in Spanish that speak? Nah, not much. I You have translator? Yeah. Like, Porque toda la gente habla español. La gente de They all speak Cuba. Spanish? Cuban? Sí, Cuba, Puerto Rico. So, It's Puerto fine, Rican. don't worry. ¿Está bien? I'm just taking photos. Oh, okay. Be like, Tiene smile, como tu phone para Yeah, translate. Está bien, yeah. entiendo, I está bien. have the translator. Está bien. And I Muchas gracias por AirPods. good guy for. Muchas gracias. I know how to do this. Oh, okay, Just that's use the AirPods to do this translation. Él Yeah. también. With a fancy Okay. AirPod. Ok.
Ok, tengo 200 personas para una boda en City para el próximo mes. Okay. Okay. Yeah. Ah, yeah. está bueno, muy buena. Okay, man. Eso me... Earpods. Qué bueno. ¿Dónde comprar eso? Yes. ¿Cuánto para eso? ¿Cuánto cobra para eso? It was like $290. Ah, qué bueno. Yeah. Muy cara, pero It works. está bien. Sí, sí. Funciona. Okay, so next, when's the date? When's the date gonna be? Ok, 14 de febrero. Okay, February 14th. Sí. ¿Tú hablas bien español? Yeah, I heard. I heard. Y cachu, me voy a hacer un lugar Jamaican restaurant. ¿Dónde van a hacer? Sí, porque la chapé, yo sí le llamo. Tell it.